PHILIPPI MITE HENGA POL LEKHA THOT BUNG KHAT SALAM THU CHANGKHA JESU CHRISTA SOTE NI POLE TIMOTHIN PHILIPPI A CHRISTA JESU A MITHING TE ZO SE HINGLE A PIU HOVAI POLE LHACHA HO HENGA TO CHANG NI IPAU PATHIN LE PAKAI JESU CHRISTA KONIN LUNGSE LE LUNGMON NE HINGWA HEN PHILIPPI KHWA HO BUNG MITE DIA POL TAUNA CHANG THUM nang ho ka gyal do chanin ai mati chanin ka taw na zo sia changli nang ho na bon chawa dingin ki pata in ka tawzin ka pathin ka thangwa jingjin a hi changa aji chu amasania ki pattu ni geizin ki pana thu phala ma nang ho ki thopina a jinge changob hi cha hin nang ho sunga thilpha bol pana chun Jesu Christa ni khoni geya a bol mol so ding det ta in ka ging chai changsagi chulet nang ho na bon chawa thu dola Keiman lung kahi tigel hi adi lam ahi aji chu nang ho kalung sunga kawop jing nehi ve hi jije achu keima bul put thu dola chule ki pana thu phala ma pana ki honna thu seile phud na lam thu dola nang hona bon chawa keima to lungsi na ka chan khom pi nehi ve changgit aji chu pathin keima e he to pia ahi Krista Jesu he pina dam heu cha Keiman nang ho na bon chawa ka ngai dan chu changko chule keima hichena ding hin ka tauzi nang ho ngai lu na chu he na le gel khan thim na adima akhan to che zinga chang som chu tia chu nang hon thil aphata chu na phot to theyuwa lungki ta a chule su khel be hela kristani khoni ge ya na umuwa som lakhat pathin lo pi na lewa choina dinga Jesu Christa a kona do chon phat ga chu na dim se na dingu kati ke din hinna kiti chu Christa a hi somlani sobite ho dangon hi chi thu hi heleu chun kalung a hi ke ma chunga thu so chengse hi ki pana thu pha chal na ding zo a hung so a hi somle thum kabul put hi praetorian sepai loi chengsi la le midang zo se hi nga Christa zala a hi ti chu aki phongtan a hi somleli chule so pite atam zon kabul put amovin pakai ta sandet ta in pathin thu ki chalo hela se angamoi somlenga ata be in abangin mithip na le kinel nan Christa thu asei phung levin chule abangin zong lungeizin asei phung levin a hi somle gup loi kha chun keima hi kipana thu pha honna thu seya kitung ka hi a hevin ngailu neya abolu a hi somle sagi adang howang chun kabul put chunga hi bolgan theya ka umna ding ngai to a lungta puwa hilowa chono na a asei phung lew a hi somle git achutia itiam phalhem in hi hen thuta in hi zongle iti han iti zongle Krista thu kisei phonga a hi chiji chun kakipa zabove pa zong kipa ding ka hi somleko nang ho tauna le mi phatna homa Jesu Kristal hagaw wanga chu hichi hi hu hinga ka umna hung hiding a hi ti chu ka he somni chuting le kalung tup le ka kidem na dungzuya hi imacha ka za chana loading a hi ahin la ai mati chana hakata ka jingzi banga chu tu zonga kati chunga hi thina hi hen hinna hi le Krista chu toisanga ding a hi somni lekhat aji chu keima dingin hin chu Krista ahin chule thi chu hamphatna a hi somni leni ahin la ta sa hin hi keima dinga toga sona a hi wangle landing zo ka he poi somni thum ahin aka a lungima uma ka hi kipat do a Krista to khom chu kalung a hi izinam itile hi chu gamchenga phachung nung zo a hi somni leli ahin la ta sa chu nang hodinga khozo che a hi somni langa chule hi chi gincha thi ka neizin ka he a ding ka hi na bon chawa ka pi ding na hi ve na khan to na dingole gincha na a na kipana dingun somni legup chutia chu nang ho hinga keima hungkit wanga Krista Jesu ana ki so naw chu keima a adim se na dingin
somni le sagi nanun na khanu na khosa danu chu Krista ki pana thupa to ki to po han chuti chun keima hungin hungmu zongleng ahi lo le hi jing zongleng na chanu lagaw khat ta na din de jinguwa lungkhat ta ki pana thupa gincha na lama ki setena na thu chu jana nge somni le ge chule na do teu chu imachan kisu lungling law sa hi un hi chu ama hodinga man tha na ahi nang hoding wangin pathina ko na hu hinga umna ahi ti chu phochen na ahi somni le ko nang hon masanga kagal sa zedan chu na mu saw ahi tun jong na zawe nang ho a jong chu ta bang ma chu ahi somthum aji chu Krista ta sanjinga hilowa ama dinga hesu gen theisan tho dinga jong nango lungsi na thilpi kipia na hitawe pathenin athu kailo zo sa ding in phathei bo pi taw hen